1. Dobrodošli u još jedan produžetak podcast. Bliži nam se kraj i ovog specijala produžetak podcasta vezanog za svjetsko prvenstvo u fudbalu. Nakon svjetskog prvenstva posvetit ćemo se nekim drugim temama, a do tada ušli smo u Final Four, ušli smo u veličanstvenu četvorku, 4 najbolje reprezentacije u Kataru smo dobili. Nakon Hrvatske i Argentine, tu su Maroko i Francuska. Koliki je procenat ljudi koji je prije početka svjetskog prvenstva u hiljadama predikcija, prognoza, hiljadama videa, iskakali su videi na sve strane, ovo je moja prognoza, pa su tweetovi, pa su sastavi, predikcije, koliko je ljudi pogodilo da će se u polufinalu sastati Hrvatska protiv Argentine i Maroko protiv Francuske. Znam jednog čovjeka koji je pogodio da će se u polufinalu sastati Maroko i Francuska i njega su proglasili ludim, svi su ga ismijavali, nemaš ti pojma, a eto, ispade čovjek znao bolje od svih nas, a njegovo ime je Samuel Eto'o, koji je prognozirao da će 3 od 4 afričke reprezentacije igrati u polufinalu, a na kraju je pogodio upravo taj jedan par. U polufinalu će igrati Maroko i Francuska. 2 dana su pauze, pa je tada vrijeme da malo odmorimo, pa skupimo sve materijale, skupimo energiju za snimanje ovog podcasta i u prvom četvrtfinalu koji je odigrano u subotu sastali su se Maroko i Portugal. Trenutak sam zaboravio ko je igrao i baš sam sve imao o njima i ne mogu se sjetiti Portugala. Želio sam reći zašto sam ljubomoran na Katar. Na Katar sam ljubomoran zato što je tamo lijepo i sunčano vrijeme i toplo, a kod nas je upravo ovaj vikend prošao u potpunosti sivo, mrak. Te subote je bio mrak, nikad nisam vidio veći, dakle kad je od 7 ujutru do 7 navečer, onda je tek počeo mrak, negdje oko 4 sata je već sunce zašlo i u toku dana je bilo skroz sivo. Evo danas je kao nešto ljepše vrijeme i ljepše je mnogo kad je snijeg, nekako je malo bolje osvjetljenje. Ovo kad je kiša i tmurno, to je užasno. Od 16 časova Maroko i Portugal. Nismo dobili ono što su fudbalske sudbine prognozirale, finale Mesija i Ronalda, jer je Ronaldo na tom susretu ostao na klupi, a Maroko je savladao Portugal golom En-Nesyria nakon greške golmana Košte. 1-0, opet je srce marokansko pobjedilo. Maroko je napravilo čudo nad čudima i postali su 25. reprezentacija koja se plasirala u polufinale mundijala, a postali su i prva afrička reprezentacija u polufinalu. Pisao sam neki tekst za sajt Adriatic prije početka mundijala o svim kontinentima i glasio je naslov kod Afrike: Afrika sanja polufinale, i konačno je dosanjala. Nakon pokušaja Gane, Senegala, Kameruna, Nigerije, niko nije uspio, obala Slonovače nije uspjela proći ni grupu, uspio je Maroko i došao je do polufinala svjetskog prvenstva. Portugal je nakon one pobjede nad Švajcarskom 6-1 izgledao nekako kao da je dosta istrošen i poslije tog primljenog gola prvo poluvrijeme onako ništa posebno, poslije primljenog gola nervoza i sve se više uvlačila nervoza, pokušaji bez prave igre, bez nečeg pravog. Ono što su i uspjeli napraviti, Bono je na golu odbranio i sada već izrasta u prvog favorita za zlatnu rukavicu, najboljeg golmana svjetskog prvenstva, on, Livaković ili Martinez, a sada je to trenutni poredak, možda Livaković prestigne Bonoa, ali Bono je odličan na golu i potvrđuje veliku klasu na ovom prvenstvu, iako nije odigrao na jedan susret kada mu je bilo loše, pa je bio na osudama javnosti kako je mogao da kaže prije utakmice da mu je loše, a vidite kako igra kada je zdrav, a također i Fernando Santos bi mogao uskoro biti bivši selektor Portugala, jer kada je ostavio Ronalda na klupi protiv Švajcarske, svi su govorili svaka čast majstore, odličan potez, trebalo je hrabrosti za to, a sada kada je izgubio s Ronaldom na klupi, sada odlazi neznalico jedna, kako si to smije uraditi, i 100 ljudi, 300 čudi. Maroko, ono što su uspjeli pobijediti srcem, borbom, nema panike, nema ništa, idu kratki pasovi, nema bunkera, igra lijepo Maroko. Amrabat kao jedan od glavnih perjanica reprezentacije Maroka, tu je Hakimi, Ziyech, ali Amrabat svakako prvo ime fudbaler Fiorentine.
Ono što se jedino plašim za Maroko u polufinalu, jer je Maroko u grupi pobjedio Belgiju, pobjedio je Kanadu 2:1. Maroko je do polufinala stigao bez primljenog gola. To jest, primili su jedan i to je bio autogol. Još uvijek protivnik nije pronašao način kako da postigne gol Maroku. A ono što se plašim u susretima polufinala za treće mjesto, istrošenost, velika istrošenost. Jedan igrač je dobio crveni karton, nekoliko njih je izlazilo povrijeđeno i štoper Saiss, nije bilo Mazraouija. Kako će selektor Maroka sklopiti tim za polufinale? Ovo je za njih finale. Ono što sam rekao i za Hrvatsku, to vrijedi i za Maroko. Polufinale u stvari ulazak u finale, jer vi ste tu do posljednjeg dana i borit ćete se u 2 susreta za medalju, osvajanje bronze, srebra ili zlata. U svakom slučaju će fudbaleri u Maroku biti dočekani pred 30 miliona ljudi, jer ovo je najveći fudbalski uspjeh u istoriji Afrike i red je da se to proslavi onako kako treba. Ono što mi je žao iz ove utakmice, Ronaldo odlazi kući i neće dobiti priliku da se bori za najveći trofej koji mu nedostaje u karijeri. Messi će, čini se, dobiti priliku jer ima još jedan korak do tog finala, a nažalost Ronaldo odlazi kući plačući. Do narednog svjetskog prvenstva Ronaldo će imati 2026. imaće 41 godinu. Da li će tada biti još aktivan igrač ili neće, možda proradi inat pa i dalje bude bar na klupi da dođe do tog trofeja, međutim sad odlazi kući i neće dobiti onu možda i priliku da se izbori za pehar. Portugal ima isto neku lošu karmu na ovim svjetskim prvenstvima, samo su 2006. stigli do polufinala, sve ostalo su ispadali, a Marokanci su srušili 2 tima sa Pirineja, Portugal i Španiju, srušili su Belgiju, sve jake velesile, 0:0 s Hrvatskom, 2:1 s Kanadom i sada igraju protiv Francuza. Pravi evropski klasik su odigrali Francuska i Engleska. Milina je bilo gledati, Francuzi malo bolji u prvom poluvremenu, Englezi zasigurno mnogo bolji u drugom. Kada nije bilo rješenja, kod Francuske postojale su 2 opcije. Prva opcija je bila onako iz koljena šutirati kao Tchouaméni kada je pogodio za 1:0 i tako je završeno i prvo poluvrijeme. U drugom poluvremenu penal za Engleze, pogodak Kanea, bilo je šansi, tu je bio možda moment koji su mogli Englezi iskoristiti, doći do preokreta, doći do eventualnog polufinala. Napravili su veći pritisak Francuska u drugom poluvremenu bez ideje, ali onda ako nema ideje ima druga opcija, ono što nedostaje Španiji, što nedostaje još nekim reprezentacijama, to je pravi napadač, a taj napadač je ponovo bio Olivier Giroud koji pogađa, postaje najbolji strijelac u istoriji francuske reprezentacije, već je ranije to postao, ali evo vodi Francusku kao još jednom trofeju. Mnogo su mu zamjerili na prošlom svjetskom prvenstvu da nije uputio šut u okvir gola, a evo sada je postigao gol za 2:1 nekoliko trenutaka kasnije. Penal za Englesku, malo izgledalo je kao remplovanje, udarac u rame, međutim takvi penali se nisu sudili još dok sam ja igrao fudbal, svi su govorili da simuliram, a evo sada je bio penal za Engleze, ali karma kao da se hoće na ovom svjetskom prvenstvu. Kad god je neki sumnjiv penal, završi se promašajem. Kane nije uspio 2 puta pogoditi s penala, lansirao je tu loptu preko Katara u Dubaji, preko mora i time je bila i srušena posljednja šansa da se reprezentacija Engleske nađe u polufinalu. It's coming home, samo Englezi dolaze home i bit će spremni za Boxing Day jer oni više pažnje pridaju nekako klupskom fudbalu. Svi samo prate engleski klupski fudbal, kad dođe reprezentacija tad su pod strašnim pritiskom i to ne iskoriste na najbolji način. Vjerovatno se sprema i zamjena Garethu Southgateu, ostaje mu to polufinale iz 2018. finale Evropskog prvenstva prošle godine i sada četvrtfinale. Mnogo bolji rezultati Engleske, najbolji reklo bi se još od 66. Upropaštena je ona zlatna generacija Lamparda, Gerrarda, Rooneyja. U nekom periodu od 2000. do 2014. nisu ništa pravili na velikim takmičenjima, a evo sada Gareth Southgate je bar pomjerio neku ljestvicu više u odnosu na prethodne. Francuzi možda ne oduševljavaju, ali dalje pobjeđuju, imaju igrače koji uvijek mogu da okrenu utakmicu i došli su do polufinala, igraće protiv Maroka i možda dobiti lijepu priliku da brane titulu svjetskog prvaka. I samo se jednom desilo da iste reprezentacije igraju u finalu, a to je bilo kada su igrali Njemačka i Argentina, čini mi se 86. i 90. A evo sada
pored mnogo više konkurentnih ekipa, šansu da igraju revanš finala svjetskog prvenstva imaju Francuska i Hrvatska. Kasnije ćemo nešto reći u narednom podcastu o meču Francuska i Maroko, ali vrijeme je da kažemo da su pred nama još 4 utakmice. Od 64 ostale su još 4 utakmice i to one najvažnije. Prvo 2 polufinala, susret za 3. mjesto i finale, utorak i srijeda rezervisani za polufinale od 20 časova, subota 16 za 3. mjesto i nedjelja 16 finale. Ne znam zašto uvijek te finalne utakmice stavljaju nekako u srednjem terminu, nikad se ne igra oko 20 časova ili kao Liga šampiona, nešto kasnije 21, uvijek je nešto ranije, snaći ćemo se, ali u prvom polufinalu utorak igraju Argentina i Hrvatska. Duel 2 čarovnjaka s brojem 10, Luke Modrića i Lionela Messija, LM10 protiv LM10. Argentina živi za titulu. Oni sanjaju trofej, žele da ga posvete dvojici svojih čarobnjaka. Jedan će doći jednom u ruke, to je Lionel Messi, a drugi će biti za Maradonu. Argentina je došla kao jedan od favorita na ovo svjetsko prvenstvo, ne igra ubjedljivo, ali igra borbeno, igra onoliko koliko treba da se ostvari pobjeda, pa makar i ona minimalna, makar i ona na penale. Samo su izgubili u prvom kolu protiv Saudijske Arabije 2-1 i onda je krenula serija utakmica u kojem su svoje protivnike rješavali uz malo veći problem, ali su ih rješavali, kao na primjer Meksiko i Poljsku grupu 2-0, pa Australiju 2-1 i u četvrtfinalu još jedan važan meč za njih. Od samog početka, od prvog poraza, Argentina igra sve utakmice na ispadanje, pobjeda protiv Holandije. Ono što je bio problem je što su ispustili prednost 2-0 u 99. minuti, u stvari u 101. Na kraju dobili na penale, imaju vatre i kada se ode na penale imaju Martineza na golu i bilo bi zaista zanimljivo gledati ukoliko Argentina i Hrvatska dođu na penale, ko bi dobio taj duel, Martinez ili Livaković, jer Argentinci su reprezentacija koja je najviše puta u istoriji igrala penal raspucavanje, ukupno 6, samo su jednom izgubili to na svjetskom prvenstvu 2006. od Njemačke u četvrtfinalu, domaćin je tada slavio. Hrvatska 4 puta izvodila penale i 4 puta ostvarila pobjedu i to u posljednja 2 svjetska prvenstva igraju maestralno. 4 penala je odbranio Gojkočea u istoriji za Argentinu, 4 penala je odbranio i Livaković i Subašić. Hrvatska protiv Maroka 0-0, pobjeda nad Kanadom 4-1, Belgijom 0-0 i onda 2 remija protiv Japana i Brazila. Hrvatska ima najviše remija na svjetskom prvenstvu, ali ti remiji se rješavaju u penal raspucavanju, tako su stigli do kraja. Biće duel 2 odlična golmana, Martineza sa jedne strane i Livakovića s druge. Argentinci i pored vatre i dalje pokazuju tu skromnost, ne pokazuju tu nadobudnost kao što su imali Brazilci. Sigurno su Argentinci vidjeli kako su Hrvati dobili Brazilce, možda malo su ih i podcijenili bez nekog rješenja i argentinska šansa je, ako ne podcijene Hrvatsku, ta skromnost kojom će pokušati doći do pobjede, jer i Argentinci su malo podcijenili Saudijsku Arabiju pa im se to obilo o glavu. Maradona sve to gleda sa neba, a skoro je izašao jedan tekst da su mnogi preko 10.000 Argentinaca je došlo u Katar da gleda utakmice. Oni su prodavali kuće, auta, žive za to, skupljali su 4-5 hiljada eura da dođu, iako je tamo plata oko 500 eura. Plata koja je nalik na našem standardu, ali u Argentini se više živi za fudbal nego kod nas. Kod nas je to odmah na udaru kritičara kako je fudbal u stvari služi za skretanje pažnje sa ostalih problema. Argentinci ne mare to, oni će živjeti tih mjesec dana i nastaviti opet da privređuju, jer ipak je nešto drugo svetinja u odnosu na ono što kod nas prikazuju stalni kritičari. S druge strane, Hrvati, sjajna defanziva, Guardiola i Lovrena, Sosa i Juranović po bekovima, vezni red je spreman. Još je opet pitanje kako će izgledati napadači Hrvatske, hoće li početi sada Petković ili opet Kramarić, Pašalić, tu jedino mijenja nešto selektor Dalić. Argentina je do sada 5 puta igrala u polufinalu svjetskog prvenstva i svih 5 puta ostvarila pobjedu. To je ono što ide na njihovu stranu. Prvi put 1930. na prvom svjetskom prvenstvu savladali su SAD sa 6-1.
78. nije bilo polufinala, bila je ona prva grupa, pa se iz te prve grupe išlo u drugu grupu, pa tu su prvo plasirani igrali finalne utakmice. Argentina je u toj grupi s Poljskom, Brazilom i Peruom bila prva, pa su ušli u finale 78. 86. u polufinalu dobili Belgiju 2-0, 90. Italiju nakon penala 1-1 u regularno 4-3, a i 2014. su opet preko penala došli do finala, tada su savladali Holandiju rezultatom 4-2. Hrvatska 2 puta igrala u polufinalu, jednom pobjedili, jednom izgubili, nijednom nisu otišli na penale. Jedino u toj fazi takmičenja 98. Tiram je 2 puta pogodio i savladao Hrvatsku nakon vođstva Hrvatske. Gol je postigao Šuker kod Hrvatske, a 2018. Englezi su poveli preko Trippiera, a Hrvatska izjednačila preko Perišića, onda Mandžukić u produžetku pogodio za 2-1. Hrvatskoj čini se leži u polufinalu da gubi prva jer će onda okrenuti rezultat, a kada su vodili onda su njihovi protivnici okretali. Što se tiče međusobnih duela Argentine i Hrvatske, 94. prijateljska utakmica odigrana 0-0. Na svjetskom prvenstvu 98. igrali su u grupi, Argentina je savladala Hrvatsku 1-0, eto na kraju Argentina je zaustavljena u četvrtfinalu tog svjetskog prvenstva, a Hrvatska stigla do bronzane medalje. 2006. prijateljska utakmica prije početka svjetskog prvenstva, tada su Hrvati igrali u grupi s Brazilom i potreban im je bio takav protivnik. I na možda iznenađenje svih savladali su Argentinu 3-2. Na toj utakmici je debitovao Luka Modrić, a prvi svoj pogodak za reprezentaciju je postigao Lionel Messi. 2014. još jedan prijateljski susret, Argentina je tada savladala Hrvatsku koja je bila dosta kombinovana, Anas Šarbin je pogodio za Hrvatsku, a 2018. svjetsko prvenstvo Hrvatska je pregazila Argentinu 3-0, iako iz te reprezentacije još je tu 7 hrvatskih igrača, a samo 4 argentinska, od kojih će možda samo dvojica nastupati u susretu u utorak, ali Hrvati su ne samo rezultatski, rezultat je došao kao plod dobre igre, oni su u svakom smislu pregazili Argentinu i poslali skoro kući, nisu ih uspjeli poslati kući jer su se oni nekako izvukli u posljednjem kolu, ali na kraju su ispali u osmini finala, a Hrvatska zasluženo stigla do polufinala. Vidjet ćemo kome će pripasti. Hrvatska nema šta da izgubi, a Argentina živi za trofej. Argentini bi bio neuspjeh da izgubi utakmicu i osvoji 3. mjesto ili 4. bilo bi veliko razočarenje, njima igra samo titula, a Hrvati, oni dobro prolaze također zato što nemaju nikakav pritisak. Već sam rekao u uvodu, njima ispadanje u osmini finala i finalu ne bi predstavljalo iznenađenje, jer oni su sposobni i za jedno i za drugo, zavisno od protivnika koje dobiju. Što se tiče ovog susreta, igra će sigurno rasterećeno i težiti da dođu u još jedno finale. Najbolji strelac i dalje Mbappe sa 5 golova, prati ga Messi i Giroud sa 4, nekih 11 igrača koji se istaklo. Evo ja ću nabrojati samo neke po mom mišljenju koji će obilježiti ovo svjetsko prvenstvo. Tu su svakako golman Maroka Bono, ali možda ovom bude izabran ili Livaković, Hakimi, Gvardiol, u veznom redu su Amrabat, Fernandez, po mom mišljenju odigrao veoma dobro iz Argentine, Modrić, Bellingham, Ziyech i naravno Mbappe, ali moglo bi doći tu i do nekih rokada, tipa Giroud da ide u napada iz ekipe, izbacim Fernandeza ili Bellinghama, Upamecano bi mogao i na štopera, a čekamo još nekog na poziciji lijevog beka, nisu se nešto istakli sada lijevi bekovi, možda čak i Borna Sosa dobije tu priliku na lijevom beku, ali također i ovaj umjesto Mazraouija što je ušao protiv Portugala je dobro odigrao i Mazraoui je odigrao dobro na toj poziciji, a što se tiče idealnog tima, vidjet ćemo kako će odlučiti za to FIFA, to su neki igrači po meni, ali evo sada najava utakmice Argentina-Hrvatska, poslije tog ide analiza susreta Argentina-Hrvatska i najava meča Francuska-Maroko i onda ću u predposljednjem videu vezanom za svjetsko prvenstvo analizirati utakmicu Francuska-Maroko, najaviti meč za 3. mjesto i finale, pošto neću biti u mogućnosti da snimam dan poslije susreta za 3. mjesto i onda kada prođe sve te utakmice da ćemo neki konačan sud o ovom svjetskom prvenstvu, onda nastavljamo dalje razgovarati sa nekim značajnim imenima iz svijeta sporta, a do tada vidimo se u narednom produžetku.